apha mangami abafowethu ngingenhla yabo kumgosi kwehamba phambili kweshisayo ngingenhla bafowethu apha mangami angishongo yini ukuthi utshatha ugodo umisiwe okhozini nangiphikisi angishongo yini ngathi mina hayibo utshatha ugodo maningi amahebezi ukuthi ngeke nangephuthe ebuyele ohlelweni lasekuseni isidlo sasekuseni nangiphikisi ngathi mina hayi mancane kakhulu amathuba ukuthi angabuyela kusigiya ngengoma nangiphikisi phumileke iqiniso-ke tshengisile umhlaba wonke ukuthi hawu umfoka khomo waye-right sonke lesi sikhathi angena kanjalo long division isibalo somlumo intombazi emdabelela ngisamqoma ngoba zemthanda umthunzi wokuphumula intombi noma enganakhuphunywa kusemifuba yimi wethu ikrasho nyoko bephelele bafana umgodi okulahla umuntu wamlahla uma enganakho ngamcosha ngamthintisa ngamenzutho wabe siyamfuna futhi wena. Thank you so much if you have already subscribed in our YouTube channel. If you haven't, please subscribe in our YouTube channel and also put a notification bell so that whenever we post new videos, you get a notification. Wow, guys, yes. Well, let's get to it. Umsakazi osemkantshubomvu othandwa ngabantu bonke kakhulukazi bomculo kaMaskandi ongaconsi kubona utshatha ugodo sekuvelile ukuthi ohlelweni lasekuseni kuyinguquko ezizokwenzeka nje ngomhla ka1 May akasekho kuhlelo lasekuseni kwaphela kwavela futhi ukuthi cha ngeke saba khona futhi naseyinhlelweni zangomgqibelo noma isabatha kwabanye lolo libizwa ngosigiya ngengoma lolo lidlala umculo kaMaskandi nakhona futhi akasekho uyaphika uyakwelipha uhlelo ngoba before ngangiqagulile ukuthi hayi kungenzeka mhlambe ebambe izinhlelo zasebusuku nakhona engathi ngangishaya eceleni umthombo wami wangaphakathi kaSABC nasokhosini FM usawuvezile ukuthi cha umfoka Ngobe usezophatha iTop 20 iTop 20 sikukhumbula phela ukuthi ile kade yenziwa uMandla Magwaza unjinji wakhe unjinji wabantwana le kade ingena after isigiya ngengoma iTop 20 edlala ingoma ehamba phambili eSouth Africa noma emhlabeni zibe u20 nje njalo ngomgqibelo after isigiya ngengoma sekuvelile ukuthi umfoka Ngobe uya kulolo hlelo uyena ozobethula lolo hlelo ngiyacabanga ukuthi unjinji usezobuyela ekubeni unjiniyela olakade vele uyena because unjiniyela kahle yena so selizobathwa uNgobe lelo hlelo okuthiwa iTop 20 noKhosi FM. Ngiyabonga kakhulu. Please subscribe in our YouTube channel and also let's grow together. If you haven't, please subscribe. If you are watching this video, please subscribe. Please siyacela abafowethu isikhathi sokuthi sikhule sonke and also put the notification bell so that whenever we post new videos you get a notification. Thank you so much.